vala amehlo lapho sikhuleke eKaizer Chiefs babe uNkulunkulu ephila kuwo amen nemntwana wakho nemoya wakini ngihlambe siyakhuleka Jehova sithiniwe kuvuthurura thina sikela kuwena kusasa wena umusa ngothami kunini amen hayikhona ngothami buka ngushele nakuwini iKaizer Chiefs ngothami umnotho uyakhuphuka eSouth Africa ke ngothami kujabule bantwana bomahosha bathengiswa mahala ke amen mfana bathengiswa kuphi into malini badinga liphasi kumbe certificate badinga yini location ngoba kuyo yonke into ngikhulumile uvele okole nje kuphela nakhona wabona kubomahosha bathenga ngiliphasi certificate Wabona into okudlala into ungakhala uyadlala into okudlala timavili etibhale ukuthi made in China ungadlala angithi ufuna kuqale kuwini Chiefs ngothami ngakho sila siyokhuleka man ngothami phendula simakatho ngothami yini manje ezana ono ne atoda kan khata bita ono akana be chaba iyo kate aishino kwa ita ango yoko chaba bi in au that's why you know we know what you hayi man kuba kuhlekisi man kuthiwani kuqada xa awabata break out akase hayi bukeni yekela man uqhuba usuku crack musuku crack awusuku afunqeni osuku kulubeka crack so twinela manje asonqunqunqu crack uhlekani wena umuhu qhwekela asiqhahambe wona qhwangobe qhwakushiya lama